Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane abakunzi bacu bari muri diaspora. Iyi ni Bisangwe TV nkuko bisanzwe, hanyuma nge ndi Frank Mario Seudandi. Muri iyi minsi yashize cyangwa se mu myaka ibiri ishize, benshi mu bihangange mu muzika nyarwanda cyangwa se abahanzi batandukanye bagiye bakora ubukwe, abandi bambika impeta abakunzi babo, abandi ubukwe burapfa n'ibindi nk'ibyo. Ibi ni kimwe mu byaranze umwaka wa 2020 ndetse n'uyu mwaka wa 2021. Kuri ubu rero tugiye kugaruka ku muhanzi Mico the Best, nawe bivugwa yuko yambitse impeta umukobwa w'igitanga mwiza cyane witwa Clarisse. Uyu muhanzi Mico the Best rero uherutse gusohora amashusho y'indirimbo nshya, yamaze kwambika impeta y'urukundo umukunzi we witwa Clarisse. Mu kiganiro n'itangazamakuru rero yavuze byinshi ku bijyanye n'uyu mukunzi we. Ni umuhango w'umuhezo uyu muhanzi yakoze kuri iki cyumweru tariki ya 4 Nyakanga 2021 abihuza n'umunsi wo kwibohora. Tugiye kuva imuzingo iyi nkuru mu kanya katarambiranye. Niba utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya. Hanyuma niba utarakanda no ku kimenyetso cy'inzogera, nucikwe no gukandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ahandi watanga igitekerezo cyawe handitse comment ndetse ugasangiza abandi iyi nkuru. Ni mu kanya mu buryo burambuye. Mu kiganiro cyihariye n'itangazamakuru, Mico the Best yemeje ko yambitse impeta Clarisse nyuma yo kwiyerekana mu miryango yombi. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo Igare n'izindi zitandukanye nyinshi zishyushya abantu, yavuze ko hari byinshi yakundiye umukunzi we Clarisse byatumye yiyemeza kubana nawe, harimo kuba ari umukobwa w'umutima n'uburanga. Yagize ati, ni umuntu udasanzwe kuri jyewe kubera ko ni umukobwa w'umutima, noneho byongeye akaba n'umunyaburanga. Ni umukobwa usobanuye byinshi kuri jyewe, ariko icyo nakunze kurusha ibindi ni umutima we. Mico the Best yavuze ko uyu mukobwa yatereye ivi, agira ubushishozi muri we, kandi ko umwaka ushize ari mu rukundo n'uyu mukobwa yambitse impeta y'icyizere. Clarisse ntabwo asanzwe azwi mu ruhando rw'imyidagaduro, gusa yamuritse imideri kandi agaragara muri filime yitwa Kuri yasohotse tariki ya 13 Nzeri umwaka wa 2020. Ni filime ya bad drama. Mico the Best rero akaba agiye kugera ikirenge mu cya bamwe mu bahanzi. Aha twavuga nka Nemeye Platini, nanone tukavuga nka Clarisse Karasira n'abandi batandukanye b'abakinnyi b'umupira w'amaguru tutarondora. Nk'uko uyu muhanzi yivugiye yuko umukobwa yambitse impeta ari umukobwa udasanzwe, yaba mu bishishozi, yaba mu bwiza n'ibindi bitandukanye. Wenda ku bijyanye n'ubushishozi ntago byoroshye yuko twebwe twabimenya, ariko bizwi na Mico the Best. Nk'uko bigaragara ku mafoto, nawe ubwawe uravuga uti ese ni mwiza koko cyangwa se ni mwiza kuwamukunze? Ngayo nguko